Sanjit amasung Ravina mihat ki mayokta North East Forum for International Solidarity na lebak sinba thungna candlelight vigil pangthokre. Jenims ki laiba sanpham bulana sizinaramba staff singi tolop dagi makoina sizinnakiba sanpham sing kaktuna recover tawbagi thabak chathare. Amadi Taruk Suba 57 Mountain Division Polo Tournament ki winner Eastern Student Club Nongmibung na oikre. Kurumjari ISTV pau mieng tabir ba singmutaram nokjari hojima pungai ba pau ing solution mapan gi July kulumdoi da khwairaman kaitel da thokiba thodokta Manipur Police Commando na khusem gi khut thokna bada Sanjit amasung Ravina hatkibagi mayokta North East Forum for International Solidarity banner makada Manipur University yauna lebaga sigi tongan tongan ba university singda candle light vigil pangthokre Manipur University gi Centennial Hall da Mahiroi amadi miyamna candle paiduna thodok asi yarinda phongdoke extrajudicial killing asigi director chief minister amasung state government pugadabani matamdugi additional SP kudakta suspend tawduna mahaki mathakta inquiry sathagadabani laikhidrabagi imung anida matik saba compensation pibaga loinana democratic right matpi khibagi damak government Manipur miyam amasung laikhidrabagi imung da lale haijagadabani haina dabi tawke khongjang asi Delhi University Punjab University, Gwalior University amadi Kokrajhar dasu pangtokhe. Manipur ki amata ngairaba Medical College Jenims na lingkhat khibadagi ing solusungani tara manga fawbada punna lupa crore mari lak yang khairom income lak le hairi. Amarom da ing solusungani tara manga gi sehi tangkhai aduai dagi ing solusungani tara taro fawbada hana leiramba income dagi lupa crore ani rom hengat handuna punna lupa crore taret lak kun gi mathakta income lakhan bangam le hairi. ISTV News na phangba pau gi matungina Jenims da income lakpagi khwaidagi maru oiba mafam asi OPD gi ticket counter ni hari pau sinam khata raduna Jenims lingkhat khibadagi ing solution ani tara manga fawbada lupa crore mari lak nifu khare hena income lak lamba du ing solution ani tara tarukta lupa crore ani hengana income lakhan ba ngamliba si Jenims ki authority na section na yengsin badagi ni hari hana lak lamba income adu mioi kharana lana sizinarambadagi sab sana lakpam thokpa income adu lakpam ngamdabani Jenims da lakliba tongan tongan ba income singa si nyoi kharana masagi senpham gumna sizinaduna leiramde makoi singa du masak khangdokpaga loinana makoina lana sizinnakiba senpham sing hangat hanana ba masa masagi toloptagi senpham sing kakpagi thabak su chathare masina sarkar gi chawraba senpham kaya kanba ngamle haina pawsina makatare Sana khonabana Manipur bu malemda saktak pagum lairik laisugi lamdasu ngasigi mahiroi singna sakta anni haina Works Minister Dr. K.S. Ratan Kumar na phongdokre Ningthokong Bazar Public Park ta pangthokiba mana matum yanthokpagi thoramda minister na wafamasi phongdokibani Ningthokong All Brothers Committee na K Gojendra Foundation gi sponsor makada Bisnupur Kendra gi oina class 10 thagadaba mahiroi singi pangthokiba coaching gi mana yanthokpagi thoramasida Chief Secretary Ona Vakeshwar Ningthokong Municipal Council gi Councillor K Mani Ningthokong Progressive Club ki President T.S. Birensu Sarugya ke Minister na makhatana class 10 haibasi mahiroi gi punsida yamna maru oiba tangkak amani masi khangna mahiroi singna ariambada matam mangan bagi mahutta lairik laisuda pukning changnaba appeal tawke Akogi Satra sinadi yamna thawai yauzaba lairik si yamna pajaningba hotnajaningba haibatai adu mayumduda magi mapasina akogi adum pung kunmari hidak ngaudana leiba thaksa dana madugi masaji khannaba mu oiragadi angang sida magi mangam sangna chachaga bose masida akogi yobungam daba madugi yethat piba apodama madura bonda achoba akogi effect ama piba akoi khudumana khangni Chief Secretary Ona Vakeshona mahiroi singna matamgi mamal khangna thaksi khasi leina tungi punsida mai pakna ba hona gadabani mioiba ama oina tauge khanba thabak thoram khudingmakta ngamdaba leiti haike natraga yam hena mai pakningai ba do pakpadin khawani adana mase discipline oita ne life success oida di discipline is the most important thing ni mai to haike Singi lamdadi Congress Party asi miyamgi yeknabani lagliba general election da Singi district manga da Congress Party chawna mai thibanang lagani haina BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration M Ashni Kumar na phongdokre
ngasi none patri da pangthokpa BJP workers singi mai paknaba isoda thongnibagi thoramda mangno wafuma si phongdokhibani BJP local committee none na sinduna pangthokpa thoram aduda party sigi vice president Adim Pamai BJYM gi vice president K Bikram amadi local committee gi president Makudinang su saruk yakhi none gi village taramathoi romdagi lakpa miyoi kya su saruk yakhi Adim Panmai na phongdokhibada nungba kendrada ahongba amadi awonba puraksi hairabadi party sima pangal kalanba mathautai mamang election da mahakna candidate oina thokibadu kendra sida ahongba ama puraknabanani haike General Secretary M Ashni Kumar na makhatana phongdokhibada Bharat da Congress Party asi marai chaitharakle Manipur da su party asi mutlagani khwaidagi sothana leiriba Tamenglong district ki nungba kendra da kari oiribagi haibasi miyamna khanthaba matam oire kendra sidagi deputy CM oiriba gaikhangamna hek karakpadagi local area development fund gi matang da white paper ama puthokadabani Magna Pariba Horticulture amadi Travel Development and Travel Welfare gi yamlaba sanfam singi matang da su miyam da khangan gadabani miyam gi sakthung matpa yaroi haike Why Congress Party might keep a number of Manipur Chingi district Manga, Sudani, Tamenglong, Pokol, Senapati, Sandel, Amrit Congress Party as a Konga, Waragani, Barandi, Sahitara, Mari, Dikatama Makai, Maya, Sasun, Parava, Congress Party Hariba, Fire Manu, Hanjaneva, Fire Sotrava, Tribal Operation of Kundari Suba, Kungang Sing of Lamsing is the Chingilam, Messi Pava, Development Yagumami, Avatan, Kambasa, the Senama Harvard Congress Party, Manipur Chingilam, people given the General Hammer in Hygiene. Hiram Kutumakta Sotaraba Kumbi Kendrabu Anoba Awonba Ama Puraknaba BJP da Yawani Haina and Mangina Fungdokre. BJYM Manipur Pradesh na Sinduna Wangu Sabal da Pangthokpa Party da Nauna Ming Channabagi campaign da Wafumasi Fungdokhibani. Thoramasida BJYM gi President Oina Males, Vice President Y Gopi, State President Office in Charge K Sarat Susarkyake. Lagiba Mikalda BJP gi Achoba Pangal Sagatpada Kumbi Kendra gi Miyamna Achoba Thaudang Lobyu. Awang Nongpoki State Karanatana Congress Lekha Takrabani Haina Wanga Kibasing Fungdoknake. En Mangina Mahakna Pakalamba Tabak Thoram Kaya Mina Ming Lokre. Masi Miyamna Khangbiu Miyamgi Hul Khangna Sakot Thorangi Tabak Sing BJP ga Minaduna Pangtukani Haike. Party asida hanagi wakala jusu thadok chaloi anong Bharat ki Prime Minister Narendra Modi dynamic oiba leader adugi makhada communist oingi wakal prajagi khungangi ai do onjali bese ai nate ai sahi yam chale amuktan le padegi henadi pangal ekta bajai sahi ni puri pan communist oina khangame nimma chungre Ayo sarama tuang ado bor manaka ayo sangga handar kami di mami nakre kumbida ayo sarama saitong gitong ayo mami napi dre minga do pamjor ki nate ayo sajaram bahawai kupi ado lagu water supply scheme ado ising thami ratre shikhan jadana ayo anu party asida onjor masidi ayo ki uje kali bas kipa masida ki ayo nantana hokalaga Pakal mama guna imajin naman sijage ay kumbi mesigi naman to kurisaki. Kumbi Kendra ki manungsan na Kumbi Ward number 3 Kumbi Lesang Lekay da BJP ki mirep oikiba Khangembam Zugindro na Luchingduna Mahaki Walker Punasa Matara INC da yaukre. Makoy butaram na upagi thoram ama Kumbi Block Congress Committee na sinduna pangthokre. Thoram asida MLAS Bira Saiton Jila Parisat member MD Bobot Block Committee ki Secretary MD Rahman Susargyake Kumbi gi miyam na pirakpa wakalol khudimak thabak oina pangthokani haina MLAS Birana Fungdoke Eno na bhawa puthok piraga union ki port oigiribase masi adumba lai guru halaman singh Bharat ki damakta papunchi mangi haina khan khaba mang hiba barinam to hiba mayam singdo aduna thambina ba port masi koi lehoriba cha chu masa masu ekoina congress ka mi ekoina madu ekoina mangan pham thokte mohoina chalam balam cha chadar ekoina ingada bade ekoina manipur se ekoi Sahi Kudingi Baroni Numita Miyamna Lai Krumnariba Nongmaijing Singdol da Ladiba Nongpok Ningtau Chingu Pangan Bagi Kubam Semgat Naba Andro Kendragi MLA T.S. Sam Kumani Yangsin Kre Kalong da Ladiba Lai Famsu MLA Yangsin Ki
लाइफम असी मतमगा चुनब मौंगदा सेमगत सागतनबा होनगनी अंड्रोदगी खलोंग यौबा गाड़ी निंगथीना चटप याबा लंबी अमसु सेमनगनी तंपाकी मफम निंगथीना उबा चिंगदोल असिदा टूरिस्ट सेंटर अमा साननबसु होनगनी हाइके अमरोमदा ngasi खोंगचद असिदा खलोंगदो लेरिबा इम्फाल एयरपोर्ट ता नुमिदांगदा एरोप्लेन ताबा याननबा खिलिबा मयसिगी हेक मखा थंगबदा लौ परी कुंडलोम पाक चाउना उवा सिंग यांथतुना कानी पांबी थारमबदा एमएलए न पेंदबा फुंगदोख्रे नोंगाइजिंगदा कानी पांबी पाक सन्ना थारे हाइबगे रिपोर्ट ममांग सहिदा फंगखिबा असेंबली मिफमदा मागना पुखतुना थंगख्रबनी मदुदा मिनिस्टरना यांथतख्रे हाइना पाकुम पीखिबनी अदुबु हौजिक फावबा पाक सन्ना थारमबसी लाइबक थिबनी गवर्नमेंट खुदकता थबक लौकतुना पांबी सिंग असी थांदनबा होनगदबनी हाइखे पैसाना लेरगा एमएलए ओइगनी खलिबा मियोसिंग प्रजाना परा तंबीबा मतम ओइरि हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट ओइबत नतना हाना एमएलए ओइरंबा थांजम नंदकिशोरना ngasi mahaki kongpal chanam lekai da leiba mayumda pangthokpa worker convention da phongdokre thoramaduda thambal khong gram panchayat ki pradhan ki olen ssb gi assistant commandant oiramba thangjam tomba hana gi headmaster muhammad kairudin yauna miyo kyana sarukya khe thangjam nandakishorna makhatana phongdokhibada paisa khara pairaga vote leptuna mla oigani khaliba miyo singasi karam karamba miyo ino haibadu miyamna munna thidoktuna paratan bisi haike पैसा खर पाइले पैसा मतु इलप मी खर लाकनी अजुन मजुन खजा ओरगा नंदि सो तु हनगे हन थोरबो हातनि मोइना प्रजा सेवा तो बुंगम मति सुनति पैसा दुने हता अचुम बोंद मी लेबे यारो मरमदि अखोय के प्रजा सि योंदि अखोय के खेतिगाव सबजान नुसिबो ओरगदि हौदि लोइबो खेतिगाव तो सेवा तो खेतिगाव से मौ सारो खेतिगाव केंद्र की आइगी ममांगदा पालबा एमएलए से आइगी तुंगदा पालैबा एमएलए मसी अखोय केंद्र नुसिबा अमत यावदे हबसे बायंगी थमोय दसे दा थाजबि मरमदि मखोयना चाको थौरां अमत पाखलमदे अमसुंग आइना तौरंग चाको थौरां सिबावदा कंप्लीशन तौननबा मखोयना प्रेशर पिबा अमत लैते माइनॉरिटी नुपी महिरोय सिंगदंगसी केराव केंद्र की एमएलए कराम थमरजितना साइकिल यंथोख्रे केराव केंद्र डेवलपमेंट कमिटी ना DRDA इम्फाल ईस्ट की मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मखादा पांगथोखिबा थोरमदुदा तोंगान तोंगानबा प्रधान यावना DRDA इम्फाल ईस्ट की ऑफिशियल सिंग सुसरुकिया के केराव बिट्रा ब्लॉक की मनुंगदा लेबा माइनॉरिटी नुपी महिरोय चात्रेता लेमना साइकिल पीनबगी अहानबा फेस की ओइना महिरोय हुमराव दोइदा साइकिल सिंग यंथोखिबा थोरमदुदा एमएलए थमरजितना फुंगदोखिबदा महिरोय सिंगना माय पाकपा मियोय अमा ओइनाबा होनबदा समाज की इचेलदा अफबा माइकैदा चटपतंगाय फदे हाइखे अखोई खरा इकोनॉमिकली बैकवर्ड होइबा जगह लेबनिना मे खुदिमक गाड़ी मचा लेबसु ngमदबा साथी मयाम अमा खोंग चटप थेंगनबा आइगे हेक ममांगदसु सोमनाकदगी सिनाव मुस्लिमदी सेलसे मयाम खोंग लाग लाइक तंब यावरी सोमदगी चटप यावरी ट्यूशन मत तौरगसु हेक खुदोंग चादबा सि उरे हारगा तंगाई फदना साइकिल सिंग से अमम पीरगदी अगांग सिंग से मही तंबदी खतम खुदोंग चागद्रा हाइदुना कोइना फर्स्ट प्रायोरिटी पीबने देसांगिंग सोल्यूशन नि तरा तरुक्तगी इन सोल्यूशन नि तरा निपान फावबगी थौ पुननबा खल्लबा मियोसिंग असि निंथौले सेमा सना जावबन वासक लौख्रे पैलेस कंपाउंड लेबा निंथौ सना जावबगी युमदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा देसांगी प्रेसिडेंट ओइना खनख्रबा एम अंगम्बा जनरल सेक्रेटरी एंड एडिशन यावना थौबुबा सिंग निंथौले सेमा सना जावबन वासक लौखे मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम असी करम फिवम लेरिबगे हाइबदु कुपना खना नैनबा मतम यौरे हाइना निंथौले सेमा सना जावबन फुंगदोखे ट्यूशन की कल्चर अमकक लेरिबसे मसी ट्यूशन की कल्चर अमकक लेरिबसी मसी होजिक अखोइना अफबा माइगै रोमदा चटलिब्रा नत्रगा मसी फत्तबा माइगै रोमदा चटलिब्रा हाइबसी अमुक्तम अखोइ नैनबगी अदुगुंबा अदुगा कई तौगदगे हाइबगी दुगुंबा कोइ मतम अदु ओइरब्रा हाइना लौजै देसांगी प्रेसिडेंट ओइना खल्लबा एम अंगम्बना एजुकेशन सेक्टर बु अफबा मायोंदा पुरकना बा होनबदा महिरोगी लुपसिंगना अचोबा थौदांग लौमिनसी हाइखे
लेबाक खुनाय अमा अवोनबा सखोटपा पुरपायबसि लमदम अदुगी लैरिबा कोइ मै मसिगी कांगलोल अदुगी मखा पोली अमदि लमदम अदुदा लैरिबा तोंगान तोंगानबा माइलो संगसिंगबो अमदि एजुकेशन बो अवोनबा यावल मा पुरकनी न खल्लिबा अदुगुंबा माइरो संस्थानसिंग अदु यामना मपांगन कनबा अचान मिराय नाइदबा तौबनि हाइबा थबा मा पांथोकपा ngambagi thongna leiba achumba tauba adungumba wakhalon manaba mairoi luf leiraba matamda ta hairba lamdam adula sakutpa awon haiba pro ngamgani ISTV gi service provider ama oiriba nongpok nganba cable gi standard college nakal da tingba line hokiba hingda mafam ani thokna kapthatuna huran khre masina maram oiraga kaikhu kabui amasung kaikhu muslim area da signal phangludre handak marak network asigi line mafam aduai da yamna toina kaktatuna huran jinthi tawrakliba asigi matangda irilbung police ki osidasu thabak lokhat pinaba ISTV gi president na cherol ama pisin khrabani nongpok nganba cable ga thangnariba 3F Brothers Bamon Kampu gisu haukiba hingda Bamon Kampu khunjilda kaktatlamle masina irilbung langdum kairau khanarok sanrok na chingba famsingda signal phangludre hari haujiga temre antalojari Kurumjari Shija Manipur Ambulance Service Adongi Kamdong Mating Pangsige Adong karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda tuina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharak patarabasu karishu waningai leitre Lifsaf Shira Fijin Nabiu, Adongi Awaba Punama Koknabigi Pambani, Diabetic Naraba Anaba Shinashu, Sizin Bayaraba, Lifsaf Capsule Shoe Pumbigani, Lifsaf Siraf Amadi Lifsaf Capsule, Naraga Line Babudi, Narjinga de Saxel Hobana, Henafay. Ministry of Reconciliation Church na Paujenjari, Lagliba February ki tarik, Nipandegi tarik Taramathoi Fauba, Mayam Punna Ishoda Anava Singh Panabagi the Magda Haizaminagadori. Nubit Asida Lamda Masum the Labor Ichinau Singna, Naba Pava Pangnabagi the Magda, Shogi Haizaba Stay View, Mapam, Board, Matam, Numidang Warangi Pumanga. Breaking Matum the Mamutaram Nocturi. Handak you are habagi thokta amangata thokiba lanai mioi singidi sarkarna kari suying bidre thika phangadaba kaithel sabaromda thawai khubakta haptuna honari haiduna isamgi president and Rajendra na phongdokre ngasi yumnam khunong da laiba students club amadi Golden Star Club na sinduna lining thok puthiba community hall da pangthokiba you are habada yumning khai kiba imung mapanda mateng pibagi thoromda manu wafamasi phongdokibani thoromaduda lining thok puthiba thogalluki advisor and mani susarukya ki awaba taraba imung singi mioi singda Rajendra na lupa lising ahum amadi check samanga mateng piki mangna makhata na phongdokibada mahusagi kudong thiba thodokna param oiduna awaba tahoraba sing tengbang pinanaba sarkar na khudaki oiba sen kaithokpam thoi center ngaiduna leirabadi miyamgi awaba kokhanba ngamloi haiki Handaki you are habagi thokdok aduda awaba taraba chahi yamlabi nupi amana sarkar gi maikaidagi tengbang phangdabagi matangda pendaba phongdokhe khangde pakap ta kap khe gong kap ti khangde ai ga na san san pakap kap khe pasa ne amda phangde khangde ngasi Kairang Union Club ki ground da Kairang Muslim Kairang Maitai ahalup larigeng bam laikai amadi laifam khunaugi mifam ama pangthokre Kairang Maitai amadi Kairang Muslim Joint Development Committee na sinduna pangthokiba thoramaduda committee ki president Abdul Khalid yauna lamdamadong ki pradhan kyana sarukya ke mifam aduna Kairang litan makhongdagi Kairang lamkhai fawbagi lambi pakthok chawthokna bakhana naina ki lambi asi pakthok chawthokpada nageta leidiba miyamna mateng pangbiu haina committee ki general secretary Nandababu na phongdorakle Aikoi Kairang Muslim amadi Kairang Maitai anigi yamna maruiba lifeline wariba lambi asi aduki matik pikpa loinana hauji matamgi oiba heavy vehicle mayam asina aikoi gi lambi sida chatpa matamda thaina pham phawba leitaba loinana accident chang yamna wangkhalakpa asina maram warkanda leiba laikai khulon mairon naba laifong kunau lariengwam laikai ahalup Kairang Muslim Kairang Maitai apunba
खुंजासिंग असिना लौरप फिरेक मतुंगना अखोइना लंबी असि पाकथोकनबगी लंबी असि सेंबा हौजगे हाइना अखोइना गसिदगी होनजबनी मरमदुना लंबी असि नाग यत लेबिरिबा लम मपुसिंगसु मसे अखोइ कंपेंसेशन की वाफम थोइदोना लेजदे गवर्नमेंट अखोइगी लंबी असि सेंबा मतमदा अदुगी मतिक मतम चंगबा लोइना लंबी असि चत्तबा यादबा मरमना ओरकांदा खुंजासिंगसिना अरैबा मेचिन अरैबा पैसा डोनेशन नतिंगबा तौरगा अखोइ मसी लंबी से सेमजबनी मरमदुना लम ओनर सिंगना अखोइना सेमजरकपा मतमदा अपन पीबीगनु हाइदुना कमिटी के माइकैदगिसु अखोइना कोंगना हाइजरी पोरोमपाट लेबा मॉडर्न कॉलेज दा इंटरनेशनल एयर्स ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322 डी गी एनुअल रीजन कॉन्फ्रेंस पांगथोखरे थोरमदुदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस डॉक्टर एस.के. धरना चीफ गेस्ट होइना सरुक याखि थोरमसिगमर लेना मॉडर्न कॉलेज की कॉन्फ्रेंस पेरेड अमा ओइना सेफ अर्थ सिक्योर योर फ्यूचर सेफ एनवायरनमेंट नो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हाइबना चिंगबा वहाई कया प्ले कार्ड पाइदुना खोंगसेट अमा चटखि कॉन्फ्रेंस असि मतंगदा लायनेस एल सुरुपिनीना लायंस क्लब असि अवा अना तारबसिंगदा मतम मतमगी मतेंग पांगदुना लाकली हाइखि अखोगी अवाब तारबा अखोगी कम्युनिटी दा अखोइना लायंस सिंगना मतेंग पिजबा हाइबसे अखोई लायंस की मरुइबा थौदोंग अखोगी इथौने मसिने अखोइना मसिदा ngasi तौगदबा क्लब मयामसिना लोइनमक मसैदा होरेन माना सही अमदा मयाम की दमकता मियाम की दमकता कम्युनिटी की दमकता अवाना तारबगी दमकता कया यामना थबक तौगिबगे क्लब सिंगसिना हाइबसे ngasi अखोइना क्लब सिगी फंगकप रिपोर्ट मयामसिना अखोइना ngasi उटकदरबनी मसिनी मरुइबा अखोगी ngasi की मरुइबा रीजन कॉन्फ्रेंस असिगी मरुइबा मपुंगोइबा थौरमति रिम्स असि ममिंग तंगाई छिलकले हाइना पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट पांडमना थादोरप चरोल अमना खंगलकले हिरम खुदुमक्ता अवाद अपा असोय अंगामना पिकथल्ले हाइना मराल सिरकले हॉस्पिटल यंगसिंगदबा मेडिकल सुपरिटेंडेंट ना ए ब्लॉक पानादुना लेरे डायरेक्टर असि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ना ओइरबरा हंगे डायरेक्टर टुइना सिनबा लोइना नौना पाइरकपा खुदिंगमकना मागी अनिंगबा अपामबा तौदुना लेरे हाइना मराल सिरकले अमरोमदा रिम्स बो एम्स नत्रगा डीम यूनिवर्सिटी अमा ओहेन्नबा थबक पाइकनी हाइना ngarang यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी पादना फोंदोकलंबगा लोइना रिम्स की अवाटपा सेनफम खुदिंगमक पीगनी हाइबा वाफम फोंदोकलंब लेख्रबनी उचेको लाइकोलदा लेबा श्री श्री गोविंदजी निंगसिंग खुबम सेवा कमिटी न सिंधुना ngasi थोंजू केंद्रगी एमएलए टीएस विश्वजित पु ओकपगी थोरम अमा श्री श्री राधा माधव पांगथोखरे थोरम अदुदा बीजेपी की आरके रंजन अमदी कमिटी की अतै मरु ओइबा मियाक्यासु सरुक याखि डॉक्टर सीएस जामिनीना हाइरिबो मफम असि अनिसुबा लंजाउदा श्री श्री गोविंदजीना लेंगलकपा मरु ओइबा मेमोरियल पार्क अमने मसि मालेमगी मियामना मेमोरियल पार्क सारकम मतमदा पुकनिंग संसिनफम ओइगनी हाइखि मफम असिदा एमएलए ना आर्ट एंड कल्चर की यूनियन मिनिस्टर कौबिदुना हंदक पांथोगदरिबा कुमोन थौरम असिदा यावनबा सिनबिउ हाइखि एमएलए विश्वजितना मेमोरियल पार्क असिदा सारिबा निंगसिंग खुबमसि फर्स्ट फ्लोर फावबदी चलिबा मेथा फावबदा लोसिनबा होनगनी हाइखि खुबमसि महाकना साबा होरमलगा डिस्क्वालिफाई तौबदगी अमुक लेपलुबनी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडगी सागदबा सेंट्रम मदु अथुबा मतमदा रिलीज तौरलगनी सेंटरदगी अहेनबा फंड तानदुना टूरिस्ट सिंगी ओइबा मफम अमा ओइनबसु सेमगकनी हंद पांथोगदरिबा कुमोन थौरमसिदा सोइदना अपॉइंटमेंट लेरमद्रबदी यावबा यागनी नत्रबसु इंचार्ज ओइरिबा प्रभारीदी सुसोई सोइदना याहनगनी हाइखि जैन हॉस्पिटल फार्मेसी एसोसिएशन सिंधुनंगसी एमजी एवेन्यू द लेबा सिरोय लिलीदा मीडिया सिंगा एसोसिएशन की न्यूज सिंगा उनादुना मियामगी आइफनबा करी थबक थोरम सिंग पाइखटपा याबगी हाइबगी मतंगदा खनख्रे थोरम अदुदा आमजुगी प्रेसिडेंट डब्ल्यू शमजाई वाइस प्रेसिडेंट भक्ता एसोसिएशन की एडवाइजर मनी अमदी आरके विजय कुमार न चिंगबना सरुक याखि खुंद्राकोम केंद्रगी सेदु येंकुमालदगी एस सनाजावबगी लंगलालंगजिल सरकारना पुथोकपियु हाइना अपोकपा एस खंबना फोंदोखरे ngasi manipur press club ta pangthokiba paumi singa unaba amada khambana makha taraduna maki masanupa phana maral leirabasu wayel chathadana mi bu hekta hatpagi thong yaning de haike legiderna layo mokiga ai sumpa jiga sintang chakang ting tum pangbiga Jain Manipur Dance Academy Research Hall da ngasi academy asina sinduna natya sastragi matangda leg dem program ama Jasoda Thakurna Devadasi Nityam Utkre Thoromaduda Nitya Sastra Chennai gi expert oibatan natrana eminent scholar Dr. Papu Venu Gopala Rao su sarugyaki
बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा वार्ड नंबर 5 लेबा क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल की नौना खलबा काउंसिलर सिंह अमदी क्वाक्टा की प्रजा सिंह पवाकचाउ इखाई की ओशिना लुचिंगबा पुलिस टीम अमदी मोइरांग फेयर सर्विस की ओसी चिरोम रंजित याउना ngasi क्वाक्टा बाजार सेंगदोखरे नौना खलबा काउंसिल की चेयरपर्सन मोहम्मद मेहरुद्दीन ना फुंगदोखिबदा काउंसिल असना कोनबा जगह सिंगदा लू नाना लेहनबगा लोइनना थकननबा इसिंग फंगनबा हानबा खोंथांग ओइना थबक पाइखतकनी हाइखे पाइपलाइन दी लैजरे अदुग इसिंग थाननबगी पोजिशन मखसि अखोय ममांगी गवर्निंग बॉडी सेममदब सिंगजे आई इसा अमदे आई गवर्निंग नमसि अकनबा अखोय होनरगा अखोय मसि इसिंगी मतंग जु क्वाक्टा थकनबगी दमक्ता वखल थमजरी पवाकचाउ इखाई की ओसिना फुंगदोरकपदा लू नाना लेबा हाइबसिना तोंगान तोंगानबा अना आई कयादगी ngakthopangamgani पुलिस स्टेशन असना कोनबा जगह सिंग लू नाना थमनबा थबक पाइखतकिगनी हाइखे तो मफम हाइबा म्युनिसिपालिटी कोलिबा जगह अमदी अतोबा कांगबाई तोरबुंग अमदी आइगी एरिया हाइ तारे सिदसु तुम पांगथोकनी हाइना थमजरी मणिपुर अहानबो ओइना रेडियो कैब सर्विस पीबा हौखिबा बेरगो कैब की टैक्सी काउंटर अमंगसे इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अराइवल टर्मिनल दा मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ओ नवकेशोना हांगदोखरे थरमदुदा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एम लक्ष्मी कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इम्फाल के डायरेक्टर सोरान सिंह आईजीपी क्रिस्टोफर डोंगेल सुसरुग्याखे थरंगा मरी लेना नवकेशोना फुंगदोखिबदा मपालमदगी लाकपा पैसेंजर सिंगदा असिगुंबा सर्विस पीबा से अफबनी हाइखे सिंधुना थमलिबा आंगांग सिंगी वाखल लौसिंग अमदी मखोइगे हाइथोइ सिंथोइबा सिंग उथोकनबगी तंजा पीबा थौरम अमांगसे थाव ग्राउंड दा मिड ब्रेन सिंधुना पांथोखरे थौरम अदुदा आंगांग सिंगना जगोइ साबा मिड पुनसिलगा साइकल थौबा बोल काउबा अमदी अंका होटपना चिंगबा हाइथोइ सिंथोइबा कया उठखे कोंगबा लाइसोम लेकाई यूथ क्लब की कुलुमदोइ सुबा फाउंडेशन डे पांथोकगा लोइनना क्लब असिगी मनुंगदा लेबा अफबा महिरोइ सिंगदा मना पिदुना पुनिंग थगोटख्रे क्लब असिदा पांथोकिबा थौरम अदुदा खेत्रगांव केंद्र की एमएलए ओइरंबा थांगजम नंदकिशोर क्लब के प्रेसिडेंट निंगोंबम लोकेश्वर मैते टॉप नावरिया जिला परिषद मेंबर टोइजम इटोबी थंबालखोंग ग्राम पंचायत की प्रधान कोइजम ओलेन मणिपुर इंडोर हॉकी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट लाइश्रम ओबीसु सरुग्याखे ख्वाइरमन की थौदोक्ता संजितपु हेरोजितना हाटपनी हाइना मसाना चोंथोक्लबा फावबदा मियामना तुमिना लेसिलगदी मालेम की मियामना अखोइबु करंबा फुरुपनी हाइना खनगदगी हाइना माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर न हंगे लुबसी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नोंगलेन मैते की चेरोल अमना लेबाक पुंगजाव थिलगा आई मिहाटपनी हाइदुना फोंदोक्लबा फावबदा लेबाक मियाम मरु ओइना खुनाई की मांगजिल थारिबा मियामना तुमिन्ना लेसिनबसे मणिपुर की पुवारीदा ख्वाइदगी लाइबक थिबा तांककनी खुनाई महाम तारी हाइबगी खुदमनी मिहाटपनी हाइना हंजिन हंजिन हाइरबा फावबदा मियामना तुमिन्ना लेसिलगदी अखोई सिबु हिंगबदा मतिक सारिबा पुंसीरा हाइबसी अखोई खुदिंगमकना हंगजबा मतम ओइरे मणिपुर लेरिबा महिरोइ लुप मैरा पाइबी लुप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक फोर्स पॉलिटिकल पार्टी अमदी लनाई मियोइ खुदिंगमक संजित की मिहाट असिदा कैदौनुंगदा तुमिन्ना लेथोकपिगनु वाथोग असिगी मतंगदा मणिपुर की जर्नलिस्ट मयाम की तोफम थोकपा थौदांग थौना लेना पांथोखरे हौजिक अखोई मियाम की थौदांग लाकले थौदांग असिदगी कनागुंबा मियोइ अमता माइ लेथोकतुना चेलोइसी मिहाटपसिंग चैराक पिहन्नबा होनबदा मणिपुर मियाम अमुक हना माइ ओनसिनबा मतम यौरे मियारसिगी मतंगदा मणिपुर मियामना लुप्ता सिनरकपा थौदांग खुदिंगमक तरामना ओकनी करिगुंबा वाथोगसी तुमिना लेख्रबदी करंबा वारेप अमा लौगदगी हाइबदु सोइदना खनगनी मणिपुरदा लेरिबा मियामगी लुप खुदिंगमकनासु मियाम खंगना वारेप पांथोकपियु हाइरे हौजे अमुक हना तेम बेमत लौजरी इरंदम असिगी अहानबोइनो पुथोक्तबा संगाई प्लास्टिक स्टोरेज टैंक सिजनबी यांसिनबा पोटलम याउद्रबा LLDP इना साजबा संगाई दे सिजनबी फंगबिगदबा साइजिंगदी 200 300 500 750 1000 1500 अमशुं 2000 लीटर नि चाहि तरागी गारंटी गलोइनना हेनबा मखल खुदिंगी अपाम मचुसिंग फंगबिगनी Build your success BYS Palace Compound Machalema School Admission is going on Palace Compound Leba BYS na haukiba sahi mari asida thangna thangna puthokkiba position holder masing 2012 position holder taret 2013 taranithoi 2014 kunmathoi 2015 first position holder puthokpaga loinana atopa position holder nipan
मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरीबा दाकफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiyu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल ब्रेक मथुंग मैम मुखन तराम नोक्चरी सही तरे तगी तरा मंगा फावगी मनुंग दलेबा अंगांग सिंगना मखोय मखोय दले जबा नुंगी टैलेंट सिंग अदु खंगदोक सबगा लुइनना उथोकनबगी पांडमदा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एजुकेशन वांगजिंगदा राइटर्स फोरम मणिपुर अमसुंग women in governance thawalna punna sinduna chatharakiba national children residential painting camp second brand drain exposure na solution create tharamadda wangjing tentha kendra gi MLA pawnam brojen patriotic writers forum gi president Ragulai Sangthem district and session judge thawal A Guneshwar Sharma su sarukya khi tharongi sarukam oina ke masida sarukya kiba mahiroi singna ye khibat lai sing clay model amadi newspaper singi clipping singi exhibition amasu MLA na hangdokhi MLA P Brozena angang singi nungi talent singbu khangdok na basiliba thorom si singthaningai ni haikhi President exposure ama angang singi batongan ba talent hanama masida pangthok pase masi anga pa mani mafam kya de laiba angang sing sina yek pa mayam si ururaga yam ngak pa thamoi da angang sing sila laiba talent मोली मगुन मत खलो ला तो क्या अपन वने सिले लांगे बिना और जिसे मसी पुथोकनी है ना पुथोई से ngasi awon ba madi ma soi porakani masi ani subani pathang pangthokpa program kya da siguma kya se thawai on pangthokpa da choma gran sa se to gani ha ba pham se 9 sector gani Subasam Rifles na Ukhul district ki Lunghar khulda leiba Sada Lunghar Brook Junior High School gi Mairoi singi damak furniture yenthokre Manipurda mahima singi phibam phagat hannabagi pandamda Assam Rifles Military Civic Action Project ki makhada polam singasi khusinakibani Langol Game Village tagi Lamphel DC office power chatliba lambi asi NIT gi contractor Singzamai dagi Jojo Kauba mi amana achang polam sing puthok tuna semjin kre hiramasi matangda Langol Pioneers Club ki General Secretary Viswajit na phungno khibada lambi asi sahi kaya gi mamangdagi marileinaba singna sanin bidana lakhibani मियांग की अवाबी यंग लगा लंबी सेमगी दमक कॉन्ट्रैक्टर बुथागत बफोंगदुखे हाथ पनतना उपाय लेट्रबदी मपुनसी सुपा जेल द थंब नतना उपाय लेहलोइदबनी हाइना कंगलई पाथवे फॉर ट्रेडिशनल हेरिटेज न फोंगदुरक्ति संजित अमरी रविना मिहात की मतंगदा CBI ना थिजिलब मतुंगदा पुलिस कमांडो मापन मरा लेरे हाइना ट्रायल चथरिंगे चेरक्ता हेड कांस्टेबल हेरोजित ना फोंगदुरखिब वाफम की मतंगदा मरा लेबा मियोय सिंह कंखतुना थमलोइदबनी हारि हौजिक थबकी पाउ लौबिरसे थबकी पाउ लौबिरसे रिम्स के मल्टीटास्किंग स्टाफ खर लौगदौरी मसागी चही 19 दगी 35 फाउगी मनुंग लैबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तौबा मियोयसिंगना ऑनलाइन दा फेब्रुआरी की टांग 9 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारकवा यागनी हाइरे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पर्सनल असिस्टेंट खर लौगदौरी मसागी चही 19 फाउगी मनुंगदा लैबा क्लास 8 पास तौबा मियोयसिंगना लालिबा टांग 9 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारकवा यागनी हाइरे इंडियन एयर फोर्स के स्पोर्ट्स कोटा ओइना एयरमैन खर लौगदौरी मसागे चही 13 दगी 15 फाउगी मनुंगदा लैबा 10+2 पास तौबा साना खोनबा हाइबा मियोयसिंगना लालिबा टांग 19 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारकवा यागनी हाइरे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के नुपी कांस्टेबल लिशिंग अनि हेन लौगदौरी मसागे चही 13 दगी 15 फाउगी मनुंगदा लैबा क्लास 10 पास तौबा मियोयसिंगना मार्च की टांग 1 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारकवा यागनी SSP की स्टाफ नर्स फार्म असिस्टेंट अमदी हेड कांस्टेबल पुन्ना फम सामगनी फुहुमदोय लौगदौरी सही 19 दगी 19 फाउगी मनुंगदा लैबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तौबा मियोयसिंगना दरखास्त थाबा यागनी फॉर्म पिसिनबगी अरोइबा मतम फेब्रुआरी की टांग 19 नि मथक्ता पलिबा थबगी पाव असिगी हेना कुपा मरोल बाबूपरादा लैबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी नसिगी थबगी पाव पिजबा मतंग सलोइजरे हौजि मखा तब पाव मु लौबिरसे थागसरी सुशीला मखाता पाउदा भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की मखादा वॉलंटरी फॉर साइंटिफिक एक्शन ऑन रूरल डेवलपमेंट वांगजिंग लमदिंग सिंधुना एनवायरनमेंट की मतंगदा नोमगी ओइबा वर्कशॉप अमा वांगजिंग हाई स्कूल पांथोखरे सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड इंकलकेटिंग वाटर मैनेजमेंट हैबिट हाइबसिदा पांथोखिबा वर्कशॉप हौदोपगी थोरमदा जेम कॉलेज ऑफ साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ई जादू सिंह वांगजिंग हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस एस प्रमोद देवी आत्मा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर एल इनाउबी
Atma Southern District Project Director and Ingobi Yauna Mahiroi Kyana Sarukyaki KVK Thawalgi Farm Manager Amadi Research Scholar W Jitena Thoronga Merlena Ba Wangangki Ngairangbam awang lekai dagi hojikna Mantripur kida leiba Thongam Ras Kumargi Masanupi Thongam Rosni Devi Elias Ichal Sahitarani Thoyasi Haukiba February taruki nungtil pung ama makai tabada yumdagi thokibadagi ngasi fawba hanjilaktri hari nupi masa si foot mari wangi kulei kuchuni masa pai masam sangi mangna thokiba matamda amuba amadi angobaga langba khongrau setki higok machu amadi angangba machu na langba jogging fruit amalitki hangamapal machugi chapal amatongki makpu kanagumba singna thengnarabadi mobile number 872984071 da natraga manaknakpa police station da pau pibiu hari hauzik sanabagi pau boyaning thawjamdagi lobise Thagatsari ngasigi sanabagi pau da polo Taruk Suba 57 Mountain Division Polo Tournament ki winner Eastern Student Club Nongoibungna oikre Nat ki waiba masana ama weriba Sagol Kangjai Manipur dagi mangkhidanaba amadi hena sakhol hanabagi pandamda Manipur Horse Riding and Polo Association na sinduna Imphal gi Mapal Kangjai bungda team 12 na saruk yaduna mamang thagi tang 38 dagi knockout basis da chathariba Taruk Suba 57 Mountain Division Polo Tournament ngasi loisinkhre Tournament asigi ngasi sanakiba aroiba mesta Eastern Student Club Nongoibungna Khurai Polo Club Team A bu Panjil Mari ahumda maithiba biduna tournament asigi winner oikibani Eastern Student Club Nongoibungi mai pakpagi Panjal Singadu Ice Mohindro na ahanba amadi ahum suba sakrada Panjil ani sanki atopa Panjil ani duna K Joy Chandrana Panjil ama amadi Khurai Polo Club Team A gi sanaroi P Ojitna aun goal oina chanduna match asi mai pakibani Mighty Horaba Khurai Polo Club Team A gi Panjil ahum madu O Rogerna ani suba amadi ahum suba sakarda Panjil ani sanki atoba Panjil aduna P Jotina mari suba sakarda sankibani Loishan bagi thoramda Inspector General of Assam Rifles ki Major General B.S. Srinivas 57 Mountain Division gi GOC Major General S.S. Misra amadi Manipur Horse Riding and Polo Association gi President S. Budhachandrana thoram mapusing oiki Satharkiba tournament asida saruk yakhiba team singda lupa lising ani piki winner wareba team Eastern Student Club Nongoibungda trophy galonana lupa lising yankhai amadi runners up taraba team Khurai Polo Club Team A da trophy galonana lupa lising kuntra thoram mapusingna khusinaki ngasi loisanbagi thoronga mari lenana sky diving paramotor amadi motorcycle gi displacing utuna miyam gi pungning singchinki Hockey Anisuba Wahengbam Thoibi Devi Challenge Hockey Trophy Men's Open gi winner Bombay Engineering Group Pune na oikre Manipur Hockey na sinduna Kumalampak Hockey Stadium da mapal ki team manga amadi state asigi team mari punna team mapalna group ani thokna khaidutuna mamang thagi tang kunipal gi chathariba Anisuba Wahengbam Thoibi Devi Challenge Hockey Trophy Men's Open ngasi loisinkhre ngasi aroiba nimit ki sanakhiba match ta Bombay Engineering Group Pune na SSB Lucknow bu Panjil ahum amada maithiba biduna chatharikiba tournament asigi winner oikhibani BEG Pune gi mai papagi Panjil Singadu Raj Bhavna match ki nifumapal suba amadi humpu suba minita Panjil ani sanki atopa Panjil aduna Gunendro Kabitrina match ki kontramapal suba minita sanduna match asi mai pakhibani Mighty Horaba SSB Lucknow gi amata ngareba Panjil adu Rahul Rajbirna match ki Nepal suba minita sankhibani Tournament asigi ahum suba position gi sanakibada ARC Silongna SYUC Usekonbu Panjil Mari ahumda maithiba pikre Lotion bagi thoramda Manipur Legislative Assembly gi Speaker T.S. Lukesor MLA L Nandakumar MLA K.S. Devendra amadi Imphal East ki Adaksha P. Bimolana thoram mapusing oiki Satharikiba tournament asigi best player gi mana BEG Pune gi sanaroi N Abungna takre Winner oreba team BEG Pune da trophy galonana lupa lakh ama amadi runners up taraba team SSB Lucknow da trophy galonana lupa lising yankhai thoram mapusingna khusinaki
University Women Football Association of Indian University New Delhi gi miyang makhada Manipur University Kanchipur yumbu oiduna University asigi sports complex ta team nifalna sharuk yaduna tha asigi tang mari dagi knockout amadi league basis ta chathariba its zone inter university women football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Manipur University na Ranchi University bu goal ani amada maithiba pikre Manipur University gi maipapagi goal ani du Said Baksera amadi S Tejibalana Mers ki tarani thoisuba amadi yankai thoisuba minita chanduna match asi maipakibani Mighty Horaba Ranchi University ki amatangaraba goal adu Paranita Turkina Mers ki humfu suba minita sankibani ani suba Mers ki sanakibada Bihar University na Pandit Ravi Shankar Shukla University bu goal ani sinoda maithiba pikre Bihar University ki maipapagi goal singadu Simran Kumari amadi Bisakha Kumari na match ki yankai thoisuba amadi yankai taruk suba minita sankibani Ahum suba match ki sanakibada Ranchi University na Bihar University bu goal ani sinoda maithiba pikre Ranchi University ki maipapagi goal singadu Sabitri Kumari na match ki kun suba amadi humphum doi suba minita chanduna match asi maipakibani Mari suba match ki sanakibada Manipur University na Pandit Ravi Shankar Shukla University bu goal nipal amada maithiba pikre Manipur University ki maipapagi goal singadu Said Baksera na match ki taruk suba kunmathoi suba humbudra mari suba madi humbudra taruk suba minita goal mari sanki atopa goal singaduna N Roni Devi na match ki yankai mathoi suba madi humphum doi suba minita goal ani PIS Bina Devi na match ki niputare suba minita goal ama amadi S Tejibala na match ki taramanga suba minita goal ama chanduna match asi maipakibani Mighty Horaba Pandit Shankar Shukla University ki amatangaraba goal adu Shobha Churana match ki kuntramapal suba minita sankibani Sathariba tournament asigi hayeng ahanba match ta Ranchi University amadi Pandit Ravi Shankar Shukla University ga sanagani ani suba match ta Bihar University amadi Manipur University ga sanagani tournament asi Manipur University ki Vice Chancellor Professor Ais Nandakumar Dean of Student Welfare Manipur University ki and Mohila Namadi All Manipur Football Association ki General Secretary L Ranjit Roy na Tharom Mapu Singh oiduna hayeng loisalagani Rani Guiding Liu Women Football All Manipur Football Association ki miyang makhada Zeliarong Sporting Union na sinduna Kumal Lampak Main Stadium da team Nepal na group ani thokna khaidotuna sathariba All India Women's Invitation Football Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta Manipur na Bihar bu goal ahum sinoda maithiba pikre Manipur gi maipapagi goal singadu N Ratan Balana ahanba half ki ahapa minute amada S Ranjana na match ki yankai taruk suba amadi T Nungsi Tombina match ki humudra suba minute sanduna match asi maipakibani Sathariba tournament asigi ani suba match ki sanakibada Railway na West Bengal bu goal ama sinoda maithiba pikre Railway gi amatangarba maipapagi goal adu Shobha Prabha Rao na match ki yankai manga suba minute sankibani Hayeng ahanba match ta Odisha amadi Sikkim ga sanagani ani suba match ta Jharkhand amadi West Bengal ga sanagani Elite Cricket Manipur da cricket masana hena sakhol hanaba amadi afaba cricket sanaroi sing puthong nabagi pandamda Manipur Cricket Association na sinduna luwang sangbamgi luwang pokpa cricket stadium da team Nepal na saruk yaduna chathariba ani suba Elite Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba match ta Rez Nagamafal na Model Club Singa Makhabu wicket marida maithiba pikre Model Club Singa Makhana toss ngamduna ahanba batting tawbada over kuntaruka ball ahumda wicket loina turaga run humphunipal khak lawki masigi pakhumda ani suba batting tawkiba Rez Nagamafal na over kulumdoida wicket tarukhak turaga apiba target adu yauduna match asi maipakhibani ngasi sanakiba match asida Rez Nagamafal gi nikina wicket mari lawduna man of the match takhre hayeng Cyclone Thangmaiban amadi Trao Kwa Kaithelga sanagani Thagachari Makhatana sanabagi pau khara amu Luwang Sangmamgi Nitsu ground da chatharakpa ahanba sahi taramari makhagi Hengang Kendra Boys Football Tournament ki ngasi sanakiba final match ta
Zone 2 na Zone 5 ki timbu panjil marisno da maitiba piduna winner oikre. Luinana MLA N Biren saruk yaduna loisinbagi thoram pangthoke. Zone mangagi team taret na saruk yaduna pangthokiba tournament asigi winner amadi runners up taraba singda manamathum sing gentoke. MLA N Biren na phungdokibada numit tara mangani zatharakpa tournament asibu pungning thawgatliba miyambu thagat phungdoke. Nongju tha lakdringagi mamangda sanroi singbu pungning thawgatpaga loinana naha singbu afaba maikaida puraknabagi pandamda kendra siku oiba sports meet amasu pangthoklagani hainasu lauthoke. Manipur State Yoga Association Sinduna Handak Pangthokiba Kulumdoi Suba State Level Yoga Championship ki manamathum yanthokpagi thoram ama ngasi Manipur Press Club da pangthokre. Thoram aduda association gi president Budi amadi atei miyoi kya su sarugya ke Karnataka da pangthokadaba National Championship da sarugya kadaba sanaroi singsu ngasi khanke. National Championship ka mari lainana handaki championship si pangthokpani state level dagi afaba sanaroi sing khangatuna national level da chawna mai paknanaba honabani haike. Youth Integration Club Kasamthong Maning Longjam Laikai na sinduna ngasidagi ahanba YIC Under 21 four-a-side men's football tournament club asigi ground hokre. Hawdopagi thoramda Kasamthong Kendragi MLA L Ibomsa club ki president Jayanta IMC gi councillor Memsa Tombisu sarugya ke ngasi sanaki ba ahoba matchta OFC Singjamai Okram Laikai na YICA Kasamthong Maning Longjam Laikai bu panjil manga anida maitiba pikre. Moirang Kunau Youth and Voluntary Development Organization Sinduna Mamang Thagi Kuntrama Thoidagi Zatarakiba 5-man soccer tournament ki winner Talent Lucky Club Moirang College get na oikre. Ngasi sanakiba final match ta Talent Lucky Club na Youth Development Unity Moirang Thana Laikai bu panjil ani amada maitiba pike. Loisinbagi thoramda PDA gi chairman T Mangi Babu na thorama pusing oiduna manamathum sing yentoke. Urembam Development Club na sinduna club asigi ground da team taramathoina group marithok na khaidokuna tha asigi tang ani dagi sathariba manga suba state level junior boys volleyball tournament ki ngasasana ki ba ahanba quarter final match da NYVA Naurem na YDCB Urembam bu set ahum amada maichiba pikre ani suba quarter final match da YMDO Hairangwei thongna RYC bu set ahum ani da amadi ahum suba quarter final match da YVA Ngairang na SYDCCL bu set ahum amada maitiba pike. Hayeng ahanba semi-final match da NYVA Naurem amadi YVA Ngairang bam ani nasanaragani. Ani suba semi-final match da na YMDO Hairangwei thong amadi YDC Urembam sanaragani. Indiana yumbu oiduna ngarang dagi Guwahati amasung Silong da zathariba taranithoi suba South Asian Games 2016 gi ngasi humni sanda nimita Indiana gold medal kunipan silver medal taranithoi bronze ahum puna medal nifuhumdoi phangduna medal telida hanbada leire. Sri Lanka na gold medal nipan silver medal tarataret bronze tarahumdoi puna medal kunthanipan phangduna ani subada. Pakistan na gold medal ani silver medal mari bronze taret puna medal tarahumdoi phangduna ahum subada leire. Youth Development Center Club Kairao Bitrena Sinduna Hokiba January Kunmari dagi club ki ground da chatharakpa sanaroi Humdrama Thoina Sarukyaba Chahitara Manga Makhagi grassroots football coaching camp ngasilotion kre. Loisinbagi thoramada Kairao Gram Panchayat ki Pradhan M Romesh Chandra, club ki president M Manglemba, Toloi Higher Secondary School Ukhrul ki principal M Jadubani amadi MCS officer S Kunjakeshwar su sarugya ke. He na phabas hanaroi nipanda club ki maikei dagi gdol pot piduna pungning thagot ke. Aphabas hanaroi sing puthokna ba khonabada Paikalagliba game asi mai paknanaba tengbang lakiba singsu club ki maikei thagat pa phongdokhe. Kongba Youth Organization Sinduna Organization asi ground as atharakpa Ima Panthoibi 5-a-side football tournament ki ngasasana kiba final match ta YOC Naharup Makhapatna Ima Panthoibi timbu panjil amasno da maitiba piduna winner oikre. YOC gi amatangai panjil adu Gandhina anisuba half ki minute nifutaruk satpada sankibani. Tournament asi loisinbagi thoramda Parliamentary Secretary Amin Saha organization ki VP and Ojit amadi atei maru oiba miyosing su sarugya ke. Tournament ki best player na IP ki Haris amadi best scorer na KYO ki S Rajesh Natake. Hauzik ay ngasai pau lobirase. ICAR Lampel Partigi Phangba Pauda ngasigi khwaidagi sakhiba degree Celsius 19
ख्वाइदगी इंबा डिग्री सेल्सियस 3.4 नुंसित यावबा इसिंग मनिल की सांग अयुक्ता सादा 40 नुंथिलदा सादा 58 नोंग ताखिदे Sanjira Masung Ravina Mihat ki mayokta North East Forum for International Solidarity na lebak sinba thungna candlelight vigil pangthokre. Jenims ki lagiba senfam bulana sizinaramba staff singi tolop tagi makoina sizinakriba senfam sing kakuna recover tobagi thabak chathare. Amadi Daruk Suba 57 Mountain Division Polo Tournament ki winner Eastern Student Club Nongwebung oikre. Nasigo na dias TV na pizza pa matang special jare ning tabi ba tibo mo kahana.